Još od malena, od kad znam za sebe, kad su sva djeca u osnovnoj školi izlazili i bacali svoje školske torbe, pravili golove da bi počeli igrati ispred škole fudbal, ja sam preko tog istog igrališta prelazio i išao u jednu radionicu i tamo kidao korice od teka, pravio dihtunge i provodio vrijeme, dolazio prljav kući kad se majka ljutila. Od tih dana do danas nekako sam zaljubljen u te aute. Sad me pogotovo vežu stari auti zato što ih vraćam u djetinjstvo, onda su to bili normalni auti, svakodnevni. I čitav svoj život nekako sam vezan za aute, iako su me životne prilike opredijelile dijelove života u druge poslove. Mislim da većina nas u Bosni ima vremena jako puno. To vrijeme možemo baciti, upropastiti, možemo dangubiti uz raznorazne internete i kafane i 5. i 10. Ja vrijeme provodim uživajući u tim starim autima. Kad obnovim neki dio, kad ga nađem na otpadu, kad ga nađem kod prijatelja, kad je za baciti. Evo recimo, našao sam nedavno sjedište od motora iz 20. godina. Ja sam ga obnovio da je kao nov. Nema to više kupiti. Zovu me ljudi iz Zagreba, evo baš jednom sam obećao da ću to poslati u Slavoniju. Njemu treba jer on ima takav motor. Ovaj auto koji je iza nas je izazvao veliku pažnju posljednjih dana povodom 100-godišnjice Sarajevskog atentata. Ni sam nisam očekivao da će to tako biti. Prevazišlo je sva moja očekivanja, ali nekako u meni, od kako sam ga počeo, bila je neka potajna nada da sam izabrao pravi auto, izabrao ga u pravom gradu. Ljubav moja prema autima, ljubav prema ovom gradu, to dvoje kad se spoji, kad je sve iz ljubavi, urodilo je plodom. Mi smo to zaboravili da smo grad koji je pravio najbolje aute u bivšoj državi. Imali smo tu proizvodnju motora koji je bio kao Vespa, Prima se zvao. Imali smo proizvodnju NSU-a 175, 250. Poslije toga je došao na red taj Princ, a i ovo auto je vezano za jednog princa, pa se to malo dopunjuje. Imam dva Princa, jedan je u završnoj fazi restauracije. Ova fabrika u Pretis, Unistas, kako li se sve već zvala, zaboravljena je. Tu su redovi bili da se kupi jedan od ovih domaćih auta. Bilo to 70. i 80. godina, iz cijele Jugoslavije su dolazili i želili da imaju taj auto koji je napravljen ovdje. Ovo auto je izazvalo i veliku atrakciju, divne komentare od silnih turista. Znači, i turizam se može popravljati, dopunjavati sa nekim tehničkim stvarima, kao što je ovaj auto. Kad bi ih bilo 10, kad bi napravili na Bistriku da stoji gore lokomotiva, mogli bi imati milion tih detalja koji bi ostavili turista dan, dva više, da svi skupa malo bolje krenemo naprijed.
Dijelove sam uglavnom nabavljao kod prijatelja koji imaju slične ambicije, želje, ljubav, kako da kažem. Imam na stupu jednog prijatelja koji ima bagere, kamione, male aute, ima i rastureni puno. I tamo sam šetam i jednostavno vidim onaj dio, kad bi ga odrezao pola, to bi mi moglo biti za to. Ali onda treba nas dva, takva je lijeva i desna strana. To je bio najveći problem, nas dva ista dijela. Kad vam treba lijeva i desna strana, kako napraviti da budu identični. I kod njega sam dosta toga pokupio. Tako po cijelom Sarajevu, nešto po otpadima, nešto u ovim zvaničnim radionicama gdje se proizvode neki metalni predmeti. Želja mi je da ovo auto ostane u Sarajevu, da ostane ispred muzeja, da to auto dobije sve potrebne papire da bi mogao provozati turistu. Da taj turista napravi sliku koja će otići u svijet i neki drugi doći vođen tom slikom, tom pričom. Ne samo zbog auta, zbog Sarajeva, zbog svega. Imamo mi u Sarajevu milion detalja koji bi se mogli izvući, publikovati, da ne bude turist tu jedan dan, pojede ćevape i ode dalje. Vidjet ćete sad kad prođemo gradom, vidjet ćete kako, evo već primjećujete ove vozače okolo. Nema ko ne gleda, nema ko ne pozdravlja. To bi moglo trajati i duže, ne samo ova godina, da kažem, obilježavanja stogodišnjice. To je jedna atrakcija u svakom većem gradu. Bez obzira da li je ovaj auto koji je vezan za sarajevski atentat ili bilo koji drugi oldtimer, svugdje u svijetu izaziva pažnju. 60 sam ga vozio jučer kad sam išao na stup, tamo onom stranom. Ovo nije auto da pokazuje brzinu, on je sve ljepši što ide sporije. Mnogi me pitaju koliko može, koliko ima konja, koliko troši. To su sve nebitni podaci za ovo auto. Ni sam ne znam koliko troši, sipam po potrebi, a nema brzinomjera, nisam htio da ugradim. Ne treba. Predlagao sam ovom jednom ljubitelju oldtimera iz Mađarske koji ima ovakva slične auto iz 22., 23., 27. da dođe 4-5 ljubitelja sa svojim automobilima, da napravimo kompletnu performans, da ponovimo vožnju Ferdinanda od Iliđe do Sarajeva, vijećnice, muzeja i to sve što je bilo taj dan. Međutim, oni su spriječeni bili nekim drugim obavezama, a i ja nisam znao da forsiram, nisam znao šta će se sve desiti. Ljubav prema autima i ljubav prema ovom gradu su se spojili u nešto što je dalo rezultat. To je od mene lično, moje malenkosti, da sam nešto učinio, a pozvao bi sve ljude koji vole ovaj grad, koji imaju bilo kakve mogućnosti, a ima i jako puno koji imaju i neograničene mogućnosti za mene, da učine nešto iz ljubavi prema ovom gradu.